Selamat datang ke After Race Analysis after Thai GP beberapa hari yang lepas. So kita tengok macam mana permulaan MotoGP di Asia, especially ini adalah permulaan yang baik tanpa ada sebarang insiden. So bersama kita hari ini adalah Awin, which is wakil daripada Tamek, and also Datuk Razlan Razali yang sudi bersama kami untuk membincangkan tentang after race analysis, especially macam mana a few team yang betul-betul menunjukkan prestasi yang baik, and kita tengok juga ada wakil daripada ATC. So maybe untuk permulaan kita boleh ceritakan macam mana situasi dekat Buriram especially. So kita Tamat Sport ada pergi ke sana melalui Awin. So maybe Awin boleh kongsikan macam mana keadaan di sana, cuaca di sana, and a few thing yang Awin dapat daripada Buriram. Uh, Buriram menarik. Itu first time saya dekat Buriram. Secara jujurnya, sangat panas. Cuaca kat situ hari tu dalam 38 degree. Dia panas yang kering. Kalau macam saya sendiri, sebab saya tak pernah pergi Buriram kan, saya rasa panas dia sedikit berbeza dengan panas dekat Sepang. Panas yang sangat kering. Dan crowd dia menarik, especially bila ada Somkiat first Thailand kan dalam Premier Plus. Banyak kita boleh tengok balik macam situasi Hafiz Syarin waktu dalam MotoGP, semua pakai baju 35. Meriah lah, saya rasa sangat meriah. Dan juga everyone was really Thai people kan memang friendly, so menarik. Saya suka Chang Suket, tapi panas So gila lah kita Fakrul. kita tahu Tamak first time pergi keluar, which is tahun-tahun sebelum ni kita hanya bertumpu di Sepang. So macam mana perjalanan Awin daripada first day dekat Buriram? Saya sedikit pancaroba sebab kita decide pun last minute kan. Jadi saya naik bus, lepas tu naik eh, naik plane pergi ke Bangkok, lepas tu naik bus sampai adalah macam-macam cerita sikit. Tu balik naik train 7 jam sampai Bangkok, lepas baru sampai ni. Tapi tak apa, nanti saya rasa ni kita ada vlog, nanti kita boleh buat lah cerita sikit macam mana penceritaan journey ke Buriram. Mungkin Awin, Alright. Ah, banyak banyak orang penonton peminat MotoGP tak tak dapat rasa nak pergi lita luar daripada Sepang. hmm. So, yelah banyak mungkin ada yang compare which is better kan Aduh. antara Sepang dan Buriram. So, ni Awin punya first time di Buriram. So, why don't you tell us the difference between Sepang Circuit dengan Buriram dan berapa bertuahnya kita ada Sepang Circuit kalau nak bandingkan dengan Buriram. Macam mana? Dari daripada segi logistik je tetap Sepang Circuit menang lah. Kan turun-turun airport, kita dekat je dah turun sampai ke track. Macam even kalau you naik flight pun nak turun ke airport Buriram, drive akan ambil masa 45 minit untuk sampai ke Buriram City. Buriram City tu kan. So macam saya sendiri, saya daripada Bangkok ambil bus 5 jam perjalanan, 5 jam lebih lah tak silap saya. So lepas tu daripada situ ambil Grab, banyak hotel yang sangat dah full, lepas tu motor pun full, jadi saya terpaksa ambil Grab. Dan itu kita punya medium transportation lah Datuk. Lepas tu balik tu pula bas habis. Saya tak boleh nak tunggu hari Isnin untuk naik flight. So malam tu juga saya gerak, saya naik train yang 7 jam perjalanan tu lah, yang hanya kipas saja. So daripada track panas-panas tu pergi ke train station 7 jam, sampai dekat Bangkok punya airport, barulah fly sampai ke Malaysia. Jadi daripada segi logistik tu benefit kepada Sepang lah, sampai ke airport boleh terus tengok race. Tapi macam kalau nak bandingkan Chang Circuit dengan Sepang Circuit dari segi dia punya karakter, dari segi dia punya facilities, of course dari segi di media center contoh, Mhm. guys selalu dekat Sepang kan cover races dekat Sepang Circuit. So sekarang di Buriram macam mana? Dari segi dia punya facilities, dari segi macam-macam lah kalau nak bandingkan apple to apple dengan Lita Sepang. Saya rasa jujurnya masing-masing track dia ada dia punya own uniqueness. Cuma Chang Circuit ni dia dekat.
Maknanya main grandstand dengan mall area tak payah jalan jauh sangat. So turun je shuttle bus. Shuttle bus dia best. Nanti saya akan sharekan gambar. Dia macam naik lori tu. Dia tunjuklah dia memang embrace dia punya Thai culture. So naik banyak dia punya shuttle bus. Traffic pun agak smooth, tak jam sangat. Dan daripada dia punya mall area nak ke main grandstand tu tak payah jauh banyak, tak payah jalan jauh sangat. Media center nak turun ke mall area pun untuk nak tengok-tengok cuci-cuci mata pun dekat. So saya rasa daripada situ tu dia beza sikit lah. Dan daripada media center tu kita boleh nampak banyak selekoh kalau contohnya ada crash ke apa kan. So I think in uniqueness in that sense lah. Dia banyak macam dia macam stadium ni konsep kan. Boleh nampak dia Yes, macam boleh tengok macam arena, boleh tengok 70-80% of the track kan. betul, betul. Nampak, yang tak nampak tu saya rasa just hujung sikit dekat belakang tu je. But apart from that, kita boleh nampak. Kita boleh tanya Datuk tentang promotion. Datuk as ex-CEO SIC, macam mana Datuk lihat promotion ataupun rebranding MotoGP tahun ni and impact kepada first race, especially launching pun dekat Bangkok and dia pergi kepada Buriram. Macam mana Datuk lihat dari segi promotion yang bantu untuk naikkan penonton punya kedatangan? Well, nombor satu, adanya MotoGP di Buriram is of course the Thai punya market lagi besar daripada Malaysia dari segi pemotoran dan jualan pasaran motor. Okay, dari segi Honda, Yamaha, I think they probably one to two, number one or number two belakang Indonesia. Malaysia kalau nak jualan motor Honda, Yamaha, kita mungkin nombor 3 4 behind Vietnam. So market kat sana lagi besar. Okay, so jadi tahun pertama diorang buat MotoGP memang crowd diorang memang dah gila-gila, 150, 180 dan sebagainya. Lagi bila Somcat buat terbaik di Moto2, lagilah naik. Mhm. Tapi setahun ni membuka tirai dengan Somcat sebagai Thai MotoGP rider pertama kali, lagilah menarik. Itu yang diorang nak. Jadi bila dah nampak crowd macam tu, of course Buriram atau negara Thailand tu justify kenapa patut ada MotoGP di Malaysia. Itu yang dulu kita orang cuba buat. Okay, Mhm. dulu masuk kita cuba gunakan, nak developkan budak-budak kita ni ke World Championship untuk tarik penonton. Pasal dulu sebelum saya masuk 2008, dah lupa dah, lama sangat. Penonton lebih kurang 20,000, 30,000. Jadi bila kita punya development program, kita gunakan tu untuk marketing kita. Sampailah kita peak 2000 masa Hafiz Syarin 2 tahun ada di MotoGP dan adanya tim Petronas, ada masa tu kita punya rider-rider, so naik. So that is the intention lah. Dengan marketing tu kita harap kita boleh justifikan kenapa government kena masih lagi take the rights for MotoGP untuk Malaysia. Betul. Faham, Hmm. faham. Ya. Okey, kita nak beralih pada talking point yang sebenar untuk race analysis ni. Uh, kita kita boleh nampak lah prestasi especially Ducati melalui penampilan musim pertama Marc Marquez dalam factory Ducati. So macam mana first kita bagi kepada Awin lah, macam mana Awin tengok dari segi side appearance Marc Marquez, especially win untuk sprint race dan juga main race. Apa dapatan yang Awin boleh dapat masa dekat media debrief and sharing daripada Tuan Badan Seri Marc Marquez? Saya rasa untuk Marc Marquez perform di tahun ni bukan satu benda yang unpredictable lah, kan? Betul tak Datuk? Saya rasa ni memang kita dah tahu yang Marc Marquez akan jadi a title contender dan nampak tahun ni dia lebih ceria, dia lebih confident dan antara statement yang dia buat adalah sebab kita semua tahu kan Marc Marquez tak suka Sepang. Bukan satu litar yang dia gemari lah, tapi waktu testing tu dia cakap I have a good feeling. So dia tahu dia akan buat yang terbaik dekat Buriram. So bila dia dah tahu dia ada that pace, dia akan bawa that motivation to Buriram. Saya rasa itu juga membantu Marc Marquez menjadi sangat laju. Main race, saya rasa bukan saya rasa, dia memang dominate the whole Buriram punya race weekend.
pole position, sprint race, qualifying, sorry, pole position qualifying lah, sprint race dan juga main race. Dia memang tak ada perubahan pun kita tengok kan dekat situ. So Itulah. masa dalam media debrief tu, apa yang Mark Marquez kongsikan kepada media-media, especially Rawin ada dekat media center Buriram Circuit? Paling seronok dia seronok lah sebab adik dia satu dua kan history in the making. Tiga qualifying pun sama, sprint race pun sama. So most of the time dia memang tekankan lebih daripada perasaan dia untuk dengan jentera ni. Dia gembira dengan jentera ni dan juga dia punya macam mana dia seronok ada history making adik dia dapat nombor 2 dan dia sendiri yakin yang adik dia akan menang banyak lagi race untuk tahun ni. Datuk rasa macam mana Datuk? Well, I mean nombor satu, it's not a surprise kan. Kita dah cakap, kita dah bincang dah gitu yang kalau kita tengok prediction tahun ni is either Marc Marquez or Bagnaia. Tapi saya tak sangka yang Alex Marquez berada di position situ. That's a real surprise. Tapi again, you suka Marc Marquez, you benci dia, at the end of the day, he is one of the top rider that you can get. Okay, kalau nak bandingkan dia, this is everybody's gonna hate this. Berbandingkan dia dengan Valentino Rossi, I mean, the guy Marc Marquez still has it lah. He's still talented, he's still hungry, and give him a good bike. Yes, last year was already a good bike, but give him a better bike with a better team, like factory team. I think tutup mata he will win lah. Kalau tak ada apa-apa yang benda-benda yang boleh disrupt dia punya race, I think he had a trouble-free weekend in Thailand. Okay, so I think tutup mata he's going to run away with the championship lah. Sekarang ni nak fikir siapa nombor 2. Okay, tapi interesting je Datuk, because Ducati choose GP24 punya engine. Tak banyak, macam saya ada sentuh dalam satu video yang saya up sebelum ni, dia tak ada banyak changes pun untuk di Thailand, di Thai GP ni kan. Tak banyak untuk even satellite team pun menggunakan engine yang sama, and then chassis pun diorang tak ada banyak perbezaan. Diorang tak tambah pun Aero 2025 dekat motor tahun ni untuk di Thai GP hari tu. Jadi bila kita tengok Alex Marquez boleh bagi competition and motor yang sama, lebih kurang feeling itu sepatutnya Pecco Bagnaia yang boleh ke depan, but he cannot overtook Alex Marquez dan juga Marc Marquez kan. So he needs to find something lah. I think Bagnaia, to be honest, dengan adanya Marc Marquez dan sekarang ada Alex Marquez, I think it's mentally affecting him. I think Is it's it? pushing. I mean, bagi saya, one Marquez is enough. But now you have two Marquez, okay? Tapi Alex Marquez ni kita kena, I give a benefit of the doubt dulu because baru first race, because dia selalunya inconsistent juga. So kita tunggu tengok di Argentina dengan Texas whether he can be consistent. But I still think it's either Marc Marquez or Bagnaia. Tapi a dark horse could be Alex Marquez lah. Tapi but these two fellas, these two brothers, I think dia kasih sedikit mental challenge to Bagnaia, I think. Tapi itu Datuk, saya ada nampak dekat social media kan, orang cakap nasib baik Marquez ada dua beradik dia. Kalau ada lagi satu, dia dah lock dah semua podium. Tiga-tiga all the Marquez Betul. brothers. Betul. Tapi macam Tiga-tiga kita all. cakap lah tadi, sekarang kita tahu yang it's either the brothers, the Marquez brothers and Bagnaia. But now you tengok the top four is still Ducati. Ducati. The Hondas are coming there. They're doing better this time around. Yamaha, I don't know what happened. Sepang was a good test, but in Thailand, even the Buriram test also they had problems. Of course, the biggest surprise is Aprilia lah dengan Ogura, kan? Okay. Betul. So Datuk, kita sebelum kita pergi kepada Ayah Ogura kan, macam mana Datuk tengok strategi Marc Marquez yang dia, sebab dia tahu dia punya tire pressure kan, dia dah nampak dekat dia punya dashboard, dia dah dapat warning dia punya tire pressure akan dah load dekat bahagian bawah, dan kalau dia teruskan lagi dia mungkin akan kenakan penalti 16 saat sebab rules dia kan kena 60%, cannot 60% of the race kan.
So dia bagi adik dia, Sebelum and then the remaining 3 laps dia pecut and dapat gap 1.7 second di hadapan sebelum dia memenangi perlumbaan. So what is your take on that? sebelum Datuk jawab, saya nak tambah soalan kepada soalan Nawin tu. Hmm. Sebab Ducati pakai GP24. So maybe benda tu boleh ulas sikit. Maybe Datuk lepas tu Awin tentang penggunaan GP24 instead of GP25. I think what was reported, they don't want to take a risk with Yes, betul. the five punya engine because it doesn't seem to work as well, kan? So the 24, so they decided to stay with the 24 bike with some improvement dekat chassis dengan aerodynamics saja, kan? Betul. Um, which I think they allowed to still upgrade orang punya chassis dengan aerodynamics this year. Hanya engine je kena lock. Okay, so I think tengok kat mana track mana yang orang akan buat improvement dari segi aerodynamics dengan chassis lah kot. Hmm. But I think the bike is still good. And bagi saya bukan engine is not the priority. I think the priority that Mark Marquez wants is being in the factory with all the engineers around him, with all the data analysis and all that can make him perform even better than what he can do compared to last year. Because last year he's in Gresini, walaupun ada factory support, tapi it's very much different bila you dalam factory, you get probably double the people of engineers around you, you know. So he is in a probably in a position macam dia kat Honda lah tu. When the bike is good, he got all the support, he's very comfortable. So that's where he is right now. And when he's so comfortable, he's having a lot of fun, he can go even much faster. Saya rasa Fakrul kita kena mungkin bagi tahu yang akan ada engine dibekukan untuk 2 tahun. Jadi Ducati pun memang tak nak ambil risiko. Agreed Hmm. by Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. So sebab tu dia continue dengan engine GP24, tapi along the way kita akan tengoklah akan ada improvement. Aero setahun sekali dia boleh upgrade, tapi daripada segi chassis they can do it along the way. Chassis tak termasuk dalam item yang dibekukan. Sebelum kita pergi kepada Ayogura, rasanya kita boleh sentuh tentang insiden yang berlaku dekat Pecco especially. So first satu insiden yellow flag, yang kedua insiden tentang Frankie, which is Frankie masa tu dekat hot lap, Frankie ada buat kacau sikit and kena penalty. So maybe Awin dekat situ tahu situasi sebenar macam mana situation camp Ducati especially. Peko Banaya marah. Even waktu media debrief pun dia start dia punya ayat dengan I was arguing. Sebab dia lambat sikit waktu tu. So sepatutnya dia punya timing tu dia postpone sikit and then dia start dia punya ayat I was arguing. So dia baru pergi jumpa race direction, ada sedikit argument. So first kali dia punya lap time kena cancel sebab yellow flag Bezzecchi crash kan. And then second time yellow flag naik tapi sebenarnya tak ada apa-apa insiden pun. Tak ada crash, tak ada apa. So unfortunately waktu dekat second ni adalah lap time dia yang laju. Ada lagi juga rider lain yang kena cancel lap time tapi Pecco maknanya tengah laju time tu. So memang kalau saya jadi dia pun saya marah kan. So nombor 3 pula dia dah tengah laju tiba-tiba kena Pecco Morbidelli pula tengah dekat tengah perlahan kan time tu. So dia kacau juga masa dia yang menyebabkan dia kena Q1. Unfortunately race direction tak dapat nak tarik balik dia punya cancel lap tu dan dia memang terus pergi ke Q1 lah. Tapi nasib baik dia dapat pergi ke Q2 juga. Lepas tu dapat nombor 3. My opinion on this is that someone in the race control made a mistake. Okay, Betul, human error. you cannot just raise a yellow flag, kibas bendera kuning tu just like that. So someone COC must have screwed up somewhere, and I'm not surprised jika FIM impose a fine to them. I will find out nanti. But usually this is because of a mistake by race control, and of course bila dah buat keputusan, dah time dah register macam tu memang susah lah nak tarik balik. Betul. And then argument daripada race direction pun dia kata kalau dia buat benda ni nanti in future rider lain akan datang minta cancellation. Kenapa all of those things lah. Jadi dia tak nak ada lagi masalah in future. Jadi benda-benda macam tu lah. Okay, Datuk. Macam mana pula dengan strategi Marc Marquez yang kita tengok dia dalam ke-7 tu dia dah notice
tire pressure dia dah dapat warning, and then dia bagi adik dia potong, and then the last 3 laps he shoot, dia terus 1.7 saat di hadapan Alex Marquez. Well, this shows how bloody good he is, kan? You know, this rider is so damn good. Macam saya cakap tadi, dia dah comfortable dengan motor, dia comfortable dengan the team. You know, he's fit, and to be able to lead and realize that dia punya tire pressure dah kurang, and then he boleh fikir that kalau they continue like this, he might be penalized. Dia boleh let the punya brother overtake, and at the same time make sure there's enough gap with Bagnaia kat belakang. You know, so to me, he like macam main-main dengan dorang ni. Okay, main-main dengan Peko especially. It's like dia dengan adik dia tengah training dekat Spain bagi saya. You know, dia ikut aja adik dia, but at the same time dia tengok gap kat belakang dengan Bagnaia to make sure that he's not too close. Last 3 lap baru dia potong and left the brother at such a big gap. Okay, so it's ridiculous. So I hope, saya harap ini hanya the first race yang an exception lah. Kalau ia berlaku tiap-tiap pusingan, boring pula kita pula nanti. Kan, But ingat tak dulu masa Honda dia menang aja. Dia kat depan aja. Kita tunggu second and third. So we don't want it to be like that juga. But it's good to see Marc Marquez like that. Sebab apa? It's his first win since 2014. untuk dia punya first win yang pertama di opening race Open 2014. race. Ah, you know, And then so after that Dato' in 2014 dia win 10, dia ada 10 kemenangan berturut. When he ah, get the feeling already kan. with a big gap. Yes. So we cannot remember that, you know. But dah lah, tu masa kat Honda. But now with the Ducati, ya Allah, I cannot imagine lah, you know. You know, but I'm happy for him because he struggled dengan injury, dengan 2-3 tahun dengan Honda. So finally, and then he sacrificed pergi ke Gresini. Okay, so Ducati made a very good decision lah, no matter we like it or not, or a lot of the fans don't like it ke apa, especially Valentino Rossi's friend. But I think the apa ninth crown he's fighting for, ninth ke 10th Yang ni yang that 9. he ninth, you know, so we'll see. Baru first race, but the signs are there already. Saya rasa statement pun Peko dia bagi. It feels like Marc Marquez is playing us sebab dia tahu sebenarnya Marc Marquez boleh pergi lebih lagi. He still has the pace of 0.4 saat ataupun 0.3 saat lebih lagi, tapi he choose not to. So I think he really had the pace that day. Peko pun ada Dato'. I think the statement that he said was Peko punya pace, dia sebenarnya pace dia lebih laju daripada Alex Marquez, but Alex Marquez is strong at certain point yang dia tak boleh nak overtook Alex Marquez at that time. That's why dia ada huge gap dengan Alex. What towards the end, I mean, it doesn't seem Yeah. like he's getting any closer. Tak Yeah, nampak. betul. Close. Betul. Tapi again, macam kita cakap tadi, dengan cuaca yang begitu panas, okay, it's a very, very difficult condition and he can still dominate that kind of race. We cannot imagine lah bila tempat yang sejuk, cooler, different. I'm telling you, he will dominate. Okay, kalau insyaAllah kalau tak ada apa-apa yang berlaku lah. Jangan tidak tahu. Okay, so kita tengok pula performance Ayogura Datuk. Kita tengok Aprilia, Marco. Good thing, saya rasa kali ni punya race interesting sebab Aprilia dekat 5 dengan 6, and then kita ada KTM, kita ada Honda, kan? So ada banyak lah instead of 1 sampai 4 masih lagi Ducati. Tapi kita Betul. ada Aprilia, kita ada Honda, Johan Zarco, kita ada KTM. So Aprilia performance Datuk. Sorry. Sebelum Datuk ulas, saya ada baca dekat Tamat Sport pun ada tulis, tamatsport.net. So kita tengok dia punya pelancaran livery khas dengan satu company minyak, which is dia akan gunakan untuk 2 round di Buriram, I mean the Thai GP and also Argentina GP. So Davide cakap
So this is good sign for us selepas dia buat partnership dengan company minyak ni, and especially result daripada Ai Ogura and Raul Fernandez cukup baik kalau kita tengok dari segi persembahan dia dekat Thai GP. So and rookie daripada Ai Ogura sangat impressive. So macam mana kita boleh faham benda ni? Bagi saya, macam Ayogara cakap before dia punya first race, to adapt daripada Moto3 ke Moto2 lagi susah. Okay, ke Moto2 ke MotoGP lagi senang. Sama juga masa Fabio Quartararo datang kat tim kita, dia pun cakap begitu. Tapi macam Fabio, dia tak menang pun World Champion Moto2. Okay, so dari segi nak bandingkan Ayogura dengan Fabio Quartararo, Ayogura is a world champion. Fabio Quartararo tidak. Tapi for them to transition daripada Moto2 ke MotoGP lagi senang. Okay, and then with Ayogura, dia tak ada any reference to any MotoGP bike. Okay, so macam juga Fabio naik dengan M1 for the first time. Tak ada reference, tapi bila nak naik atas motor tu memang macam selasi, memang comfortable. So Ayogura one up to Fabio Quartararo sebab ingat bila Fabio start dekat Qatar, dia pun qualify nombor 5. Okay, tetapi dia stall demi bike, dia finish out of the points 16. Dan masa tu tak ada sprint race. Tapi macam Ayogura, sprint race nombor 4 5. kan? Sprint race dia Nombor 5. sorry, Sprint, sprint race dia nombor 4. Dia punya qualifying 5, sprint dia race punya nombor main 4. race 5. Ah, and then the main race nombor 5, which is fantastic. You know, and the good thing is not only dia sebagai rider yang buat yang terbaik sebagai rookie, but it looks like they fixed the bike. I think the bike is now seems to be more reliable because selalunya except for Raul Miyamoto, I'm not sure what happened. Saya dengar daripada team yang ada tire punya problem, which I refuse to believe lah. Kenapa dia seorang aja ada tire problem? Mungkin Awin ada dengar apa-apa kat sana about Raul punya bike? Saya termiss kot yang tu. Nanti saya kena check baik Datuk. But I agree yang pasal isu yang diorang dah fix. Sebab kita tahu sebelum ni Aprilia ada banyak isu, especially on kit kan. Raul Yes, Fernandez tak dapat nak continue sebelum ni dekat Buriram because right. of the weather. Ramai cakap apa ni, siapa nama, Aleix Espargaro, Maverick Vinales pun cakap tak boleh nak bernafas kan. But we did ask, the media did ask siapa, Marco Bezzecchi, sebab Marco dapat nombor 6 kan, whether heat issue tu ada masalah tak. Dia cakap he was expecting more sebab dia dah dengar sebenarnya daripada Aleix Vinales. So dia sebenarnya panas tu masih panas tapi okay lagi. And the same thing I Gura cakap. So yeah, it seems that they have already fixed that issue, especially in the extreme weather lah dekat Buriram. Correct. And this is a good thing for Aprilia because, of course, track and condition like Buriram is very demanding, not only to the rider but to the machines as well, kan? Hot temperatures dan sebagainya. So I think if they can survive and finish the race, macam apa yang dibuat oleh Ayogura dengan Bezzecchi, I think they might just fix their problems lah because last year the Aprilia is so unreliable with a lot of problems here and there, you know. But by saying that, kita kena lihatlah what happened to Raul punya bike because Mm-hmm. he was up there, and then but then this is typical Raul. Okay, Raul bila dia start, okay kadang-kadang start dia tak bagus, tapi this time around dia punya start bagus. Dia belakang dekat Agura. So dia maintain kan, dia maintain about 7, 8 or 6, 7 something like that. And then after that slowly dia drop. And then sampai retired. You know, that is his usual punya problem lah. You know, so itu kita nak understand. Saya dengar it's tire problem, which I think not. I think it's just an excuse. But something kita kena faham lah what happened. Tapi dengan Ayogura being a rookie, being on that bike, oof, I think again baru round pertama, so kita tengok di Argentina macam mana. But we are very happy for him sebagai the first Japanese rider for a long time. Yeah, Uh, betul betul betul. Awi, dalam tamaksport.net ada tulis Ai Ogura tiru gaya Peko. So itu memang
banyak dicakap-cakap oleh media dekat Buriram atau macam mana dari segi tunggangan, especially dekat sprint race? Okay, sebab dia di belakang Peko kan. Jadi media tanya apa yang dia belajar. So dia cakap dia banyak tiru, dia belajar daripada Peko. Dia dapat tengok macam mana Peko buat, Peko overtake, macam mana Peko apa ni, exit, masuk entry semua. So he actually did that and it works for him. So benda tu membantu dia. Saya rasa itu yang bagusnya untuk seorang rookie sebab dia kosong, tak ada apa yang mengganggu dia punya Ya. minda. Jadi dia boleh adapt, dia boleh cuba dan benda tu berhasil untuk dia. Dan interesting bila kita tengok Marco Bezzecchi pun boleh adapt dengan Aprilia, dan juga apa ni, Iogura pun boleh. So let's see what Martin can do. Even though dia tak cukup kilometer, tak sempat pun lagi testing betul-betul dekat Aprilia tu, but it is really interesting to see sebab kita tengok dua orang daripada Iogura tak pernah bawa Aprilia, Marco Bezzecchi pun tak pernah bawa, hanya waktu dekat testing, hanya tahun ni kan. So interesting kita tengok macam mana Martin datang nanti. So Martin akan miss dua secara confirmnya, Argentina pun tak ada. Tak tahu berapa lama recovery Sebelum lagi. sebelum pergi kepada komen Datuk, nak tanya macam mana reaction media-media ataupun reaction Ayogura masa dia naik ke session media scrum dekat atas? Is it Ayogura terkejut dengan situation, oh kenapa ramai media sebelum ni, sebelum dia tak pernah hadap dengan situation macam ni kan? Macam mana feeling Ayogura? Ada dia share apa-apa ke? Iogura kan seorang yang tenang je, relax-relax macam tu. So dia macam okay, tapi media memang penuh lah. So media ada I think one of or two journalist yang cakap, kalau kau berterusan macam ni yang kau kena hadap sepanjang kau punya career dalam MotoGP. So dia kata yeah, I will get used to it. So yeah, interesting to see. Seronok untuk tengok. Ramai lah, memang penuh, banyak macam-macam soalan yang ditanya kan. Hmm. Hmm. Well, I think it's very promising for Ayogura. So we are excited. I'm excited at the same time. I'm happy for the team juga. I think this is the most coverage yang orang dapat, even during my time juga. So it's very much fitting to orang punya new sponsor dengan Gulf lah. Kan? So I think I'm very happy with the team, especially having to choose a rider that is quite unusual. Masa tu kita discuss, kita interview Massimo kan, Yes, very betul. unusual for Aprilia, even for the satellite team to get an Asian rider. So I think they make the right choice. And sebelum Buriram I ada text Massimo pasal Martin. He was very Mhm. upset dengan Martin because the second injury is definitely the rider's punya fault. So I think Mhm. sikit sebanyak bila the race habis, Ayogura nombor 5 dengan Bezeki nombor 6, I think brings a bit of relief for Massimo and the factory team lah. Betul, betul, setuju. Dan kalau Datuk tengok interesting lagi dalam sesi media kan, kita boleh tengok Honda kembali kepada top 10, especially Johan Zarco. Dan Luca Marini, Joan Mir pun memang bagi komen yang konsisten. Diorang tahu, rasa Honda tahun ni mampu, ada improvement yang sangat banyak berbanding dengan last year, dan mampu memberi saingan untuk this year lah. So kita tengok Japanese manufacturer. Untuk Yamaha pula, Fabio Quartararo masih lagi berdepan dengan dia punya cengkaman tayar belakang. Masalah yang sama juga dia hadap last year. So I think in Argentina it's still going to be difficult for Yamaha, but let's see how it goes. Sebab dia laju dekat testing. Jadi kesian lah bila tengok macam ni kan Yamaha. Dia laju dekat Sepang, tapi bila kat Buriram a different story pula kan. But then again, by saying that, before I comment on Yamaha, with Zaku with the Honda, I think last year Honda made a mistake. Honda should have promoted Johan Zarco to the factory team. The- Okay, they didn't. They take Luca Marini instead because I still believe that Johan Zarco is still a better rider to compared to Luca Marini. Then okay, Joan Mir is different. He's a former world champion, but I still think that Joan Zarco is better than Joan Mir. Okay, so Okay. if only Zarco goes to the factory team, okay, I think Zarco can perform better than the other three riders. Okay, the other two riders lah. Chantra is a rookie kan. So but still you can see what we heard from Lucho the other day juga. Moto is the same. Okay, they are getting the same bike as the factory.
But like I cakap, at the end of the day, you know, being in a satellite team with full factory bikes as the factory team is still different than kalau Mhm. you dalam factory. So I think they underserved Johan Zarco because he's a much better rider. He's much aggressive rider. He's much more knowledgeable. Okay, so I think that's a mistake by Honda. I think they should have promoted Johan Zarco ke the factory team. But still, this is the best performance by Honda so far after a long time. So, but let's see lah. Kan. Tapi Yamaha pula, and this is a big surprise, how Jack Miller can perform so well. Mhm. Kalau Mhm. kita tengok dekat sprint race, he was up there behind Ai Ogura sebelum dia jatuh, and then he did the same di main race. So mungkin this is the Jack Miller ni typical Aussie punya mentality, Casey Stoner type. You put them in any bike, they can ride the hell out of the bike. Mungkin dia tak tahu apa what is the problem, but he just ride the bike, macam Troy Bayliss, Casey Stoner, Mick Doohan. Diorang jenis Aussie ni, diorang different sikit. You put them in any bike, they try to ride the hell out of that bike. So I think Jack Miller does that, and it's a big surprise that he can do what he did lah. And while Fabio dengan Alex Rins struggle, and Fabio struggle a lot, still with the rear grip punya problem. So walaupun problem macam tu, kenapa the distance between Miller dengan Fabio is so far? So there must be something that Jack Miller can get something out of that bike compared to Fabio lah kot. We'll see. So interesting to see untuk the next race. Tapi macam mana pula Dato' tengok performance siapa tadi saya nak sebut? Kita punya Miguel. ATC so, Okay. ya. Ya, tapi Dato', macam kalau kita tengok kan sebab ada Fabio Quartararo dia ada bagi komen yang dia cakap mungkin kalau cuaca yang sangat panas ni kita terpaksa pendekkan race sebab banyak yang melecur Dato'. Suhu panas, lita panas, jentera panas. So kaki orang banyak yang melecur, tangan pun melecur, even Peko Bagnaia yang tangan dia blister kan. So it could Ah, affecting them juga. Sekarang banyak macam-macam komplain. Right je lah, dah bayar million-million. Come on. Panas pula nak stop. Safety Come on. issue, safety issue Dato'. But Bila that bila one, menang, bila menang terbakar pun dia takkan komplain lah. ya, Bila, but bila tapi dah kita begitu komplain. tapi kita tengok kaki dia memang banyak kaki rider dia memang banyak melecur lah. So antara yang komen yang dia cakap kemungkinan sebab ada saya rasa ada percanggahan pendapat. Ada yang cakap panas tapi tidak membahayakan. Tidak sepanas macam di India. Ada yang cakap masih lagi bearable, ada yang cakap terlalu panas mungkin kena dipendekkan. So a lot of interesting insight lah. Tapi safety commission tak datang lagi dengan apa-apa. Let's see what they discuss lah. I agree. I mean, I can remember masa kita pergi ke India is one of the GP yang paling panas. Lagi panas Hmm. daripada Thailand, Indonesia dengan Malaysia. Tapi macam Awin cakap, bila Awin pergi sana first time, Buriram tu memang panas dia memang lain daripada kat Sepang atau di Mandalika lah. But I Dia think, kering. it's just another complaint and whining from the team, from the rider. Saya tengok lah Tapi tu, dia memang melecur lah. Apa dia Ya kata? kan? tak, dari segi overall race GP untuk first round ni, macam mana maybe Datuk dengan Awin boleh rumuskan dari segi interesting or quite predictable. Dia Bagi ikut bagi Fakrul. Datuk pergi dulu. Sorry, bagi saya sprint race tu I expect the race to be a little bit more fighting lah. Hanya satu dua race and then after that semua dah bergap kan. So not as not as exciting as some of the races last year. Mungkin because it's Buriram. Sama juga dengan the main race. Bila dah after the first couple of laps, bila everybody settle in, there's gap everywhere. Mungkin kat pertengahan tu ada nampak sikit of some overtaking, but other than that not much. Bagi saya, it's predictable lah. I mean, we all predict that Marc Marquez is going to dominate this race
together dengan Bagnaia, but um, I was hoping that at least the top three, top four, the racing's a bit more closer, tapi nampak gaya tak dapat macam tu. Again, mungkin it's because of Buriram, but let's see in Argentina macam mana. But it's an okay, mediocre punya race. Kalau nak rate out of 10, I give it like 5.5, 6 out of 10 punya race. Okay, faham. Kita tengok daripada perspektif yang berbeza lah Kok Fakrul. Kalau ada certain orang yang dirasa this is a Ducati Cup, then dia akan cakap Ducati Cup all over again lah. Kan? Macam tu lah. Sebab nombor 1 sampai 4 masih lagi Ducati. Tapi yang saya rasa point yang kita boleh ambil daripada yang apa ni pembukaan musim ni adalah Marc Marquez is being Marc Marquez back on top. Dan kita tengok history in the making, kita tengok history dah dapat balik adik-beradik Marquez, adik-beradik dalam kelas perdana menang 1-2. So interesting to see apa yang akan jadi tahun ni lah. Tapi kalau saya nak cakap, saya agree apa yang Datuk cakap, it could be more interesting. But yeah, I think kita dapat tengok sudut yang berbeza lah kali ni di Buriram. Selain daripada interview rider-rider, Awin sempat tak interview maybe a few mechanic daripada Malaysian ataupun siapa-siapa peminat penonton dekat area paddock sana? Ada Malaysian, saya jumpa beberapa orang Malaysian, dan saya jujurnya saya tak sempat nak berborak banyak dengan mekanik. Saya terserempak dengan Akmal, Habib. So first saya nampak Habib, saya cakap, "Oi, Melayu." So tapi dia pun cakap, first saya cakap, "Oi, laju gila Gura kan." Dia cakap padu teruk macam tu kan. So I think the team knows yang Ayogura tu melaju. Kita tengok dia pun memang konsisten kan daripada pre-season testing. Tapi even Raul sendiri cakap, Raul dalam sesi sidang media, Raul Fernandez cakap dia expect, dia tak terkejut pun yang Ayogura laju, tapi ada certain selekoh, ada certain curve yang Ayogura buat yang dia terkejut, dia rasa benda tu okay. Datang daripada seorang rookie benda ni, this is very interesting, so he's really fast. So and then Marco Bezzecchi pun ada bagi statement yang dia cakap, okay, I also learn from Ayogura. So coming out, daripada rookie kan, benda tu menarik lah. Tapi saya tak sempat berbual dengan Firdaus, saya ada sempat berbual dengan Akmal. Tapi saya tanyalah, puasa tak? Puasa. Masing-masing setakat ni masih puasa. Walaupun cuaca panas. Ya, memanglah cakap puasa. Okay, so macam mana pula, dan itu dan dekat Thai pun adalah pembukaan musim untuk ATC. Kita ada 2 rider. Betul tak Fakrul? Kita ada Syaf Muhriz, kita ada Adam Daniel. Ada insiden motor terbakar. Bagi saya baru dapat tahu yang insiden hari Sabtu tu, and then Adam Daniel race balik hari Ahad, and to score to get some points nombor 12, I think is a very good effort lah after what happened. I mean, tak dapat rakaman the crash kan? Ada nampak? Ada dia, and then saya sempat tanya dia juga, dia nak elak pelumba Indonesia Davino tu, sebab Davino tu sama ada dia berlanggar ke ataupun dia nak elak, something like that, but they lock. Lepas tu motor dia terbakar, motor dia terus terbakar tu lah, dan Syah Muhriz dan juga Alvaro Mahendra pun Indonesian juga pun terjatuh juga. Sayanglah, but Alhamdulillah that he's okay and dia dapat race hari Ahad dan dapat nombor 12. I think that's a good result. First time kan orang? Yes, Adam Daniel dan juga Syah Muhriz first time dalam ATC. So Syah Muhriz apa cerita? So Syaf Muhriz, dia dekat dia punya race 1 dia crash, sebab yang pasal yang kes sama-sama tu yang terjatuh dekat Sereko 9 tu, dan juga dekat race tu dia ada masalah dekat nak turunkan dia punya gear, masalah yang sama dia dapat waktu dekat FP1. So dia ada masalah technical yang menyebabkan dia slow down, dia kena long lap penalty, so dia complete long lap penalty, dia terus retired. Tapi sayanglah. Tengok macam mana next round dekat Qatar. First, but I think for debut punya the first appearance untuk Adam Daniel, saya rasa good one, dia dapat secure at least 3 points. So I think let's see Qatar macam mana nanti.
but we can see clearly yang again the Japanese dominate the Talent Cup lah kan. Betul. So Again. saya ada borak juga dengan Kak Dian, jurnalis daripada apa ni, reporter yang buat untuk Trans 7 juga kan. Dia cakap, Japanese is dominating again. So if let's say Indonesia and Malaysia is not catching up, so we are going to see a lot of Japanese rider in Asia Talent Cup again. So So next interesting time to see. kita interview Zulfami Khairuddin lagi sekali. Bila tengok result ni macam mana, apa yang dia kena buat. Sebab kata is April kan. April, betul. So Raya. ada alasan sebab semua first time di Buriram, first time di Qatar. Okey, lain lah yang mana rider-rider yang kali tahun kedua, ketiga. Okey, tapi Zulfami kena analyse race diorang and then see what can be done sebab kita masih ada lagi beberapa minggu untuk buat persiapan sebelum pergi ke Qatar, you know. Betul. So, so kita cuba interview dia nanti. Tapi saya ada tengok juga ada bagi statement dekat Astro Arena kan, dia kecewa lah dengan result. It's not something that he expected. Sebab saya rasa waktu dekat testing, the riders were okay. Saya interview juga dengan Syaful race tu kan, lepas dia ada mencabar punya weekend, so dia cakap dia tak tahu kenapa waktu dekat testing dia okay, tapi dekat race dia tak okay. Saya cakap, awak nervous ke? Dia cakap nervous lah juga. So tapi faham lah kan, sebab first appearance ATC, budak-budak lagi kan. So but let's see, hopefully in Qatar they manage to overcome the nervousness lah. Ya, Tapi testing kalau lain, racing lain. kalau Apa dia kita kata? tengok, Testing lain, racing lain. Yalah. Betul. so kita perlu bagi masa lah dekat talent kita. Atau macam mana? Masa that we don't have. No, no. Bagi saya bukan. It's not about time. It's about trying to be. Of course, kita kena compare our riders dengan all the other rookies lah. You know, kalau kita depan daripada other rookies, then okay. Sebab at least kita tahu yang rider-rider yang dah ada tahun kedua, tahun ketiga, dia orang ada banyak lagi experience. Kan lain lah kalau orang betul-betul like a special one macam Hakim Danish, you know, first year pun dah dapat podium, you know. Tapi if we can be as close or better than all the other rookies daripada Indonesia, Thailand or Japan, that is something positive lah kan. Ya, sebab saya tahu apa, kita ada 2 rider je. So Hmm. kita tengoklah nanti dekat Qatar macam mana. Hopefully Fakrul boleh pergi ke Qatar nanti next round. InsyaAllah kita cuba pergi. Kita discuss sebab saya akan pergi ke Qatar. Okay, so nanti kita kena rancang apa program kita buat kat sana. Okay, insyaAllah. Ada apa-apa lagi soalan Fakrul berkenaan dengan perlumbaan? Tak ada, cuma expectation maybe dari segi next round di Argentina, maybe Datuk boleh mula dulu sebab kita tengok it could be different dari segi cuaca, dari segi kita tak tahu bulan 3 ni it could be different weather dekat Argentina, tapi maybe Datuk ada experience previous dekat MotoGP yang Datuk boleh share. Of course, kita MotoGP tak pergi ke Argentina termas last year kan because of Betul. politics. So mungkin people lah macam the rookies, of course they don't have any experience on a MotoGP bike. Saya pun lupa siapa yang menang. Ducati juga lah menang kan the previous years 2023 Ducati juga kan. I think Ducati have not been losing since 2023. I dengar. Betul lah. Tapi I think still Ducati. Ducati only lost one time only in Texas that year I think. so But it's a tapi good track. good It's a track for good Marquez. flowing, you know. But let's see lah, because nobody has been there for more than a year, so tak tahu track condition pun macam mana, kan? So it's still at least some unpredictable situation lah. Tengok macam mana. Tapi saya rasa untuk 2 round lagi di Argentina dan juga di Texas adalah track yang lebih favorable kepada Marc Marquez lah. So maybe we are going to see another Marc Marquez domination. Win.
Semua track is favorable to Mark Marquez when he's feeling good. Okay. Ya Not fair. one particular track. Semua track is good for him. Anytime Trust season. me. He's going to win all of them. Tengok macam mana. So kita tengok macam mana lah. Tapi untuk saya rasa it is still going to be Marquez sebab it is track tu memang dia suka. So let's see whether Pecco can put a good fight dia untuk Marquez nanti. Kalau boleh kita nak tengok battle antara teammate ni kan, tengok macam mana. So dia tak nak, dia cakap dia memang okay, dia tak tengok, dia tak nak lah dekat nombor 3. So kalau 1, 2 within teammate tu it is still okay but not 3. So sekarang ni dia dekat, dia tiga apa ni, sprint race 3, qualifying 3, main race pun 3 kan. Definitely not happy lah. If I were him, I'm not happy too. Of course, of course. But then we'll see. Macam saya cakap, Alex Marquez ni dia up and down sikit dia punya performance. So kalau dia boleh maintain what he did di Buriram di Argentina dan juga di Texas, then susahlah nak beat the Marquez brothers. Betul? Okay. Hmm. Okay. Fakra ada Right. apa-apa lagi nak tambah? Tak ada apa-apa. So this is our after race analysis lah basically untuk 2025. So selepas ni kita akan buat setiap round, insyaAllah cuma lambat atau cepat je kita keluarkan within 2 days atau 1 days after race lah basically. So lepas ni kepada siapa-siapa yang nak dapatkan tiket Malaysian GP 2025, so boleh ke platform Tamek Sport. Kita akan sediakan diskaun yang menarik which is 20% dan nantikan promotion and boleh terus beli daripada situ. And pengumuman untuk jualan tiket tu kita akan start buat maybe during Ramadan ni. So ini adalah antara collaboration dengan ISSC juga untuk peminat-peminat MotoGP. So thank you so much for your time. Thank you so much Fakrul. Nanti apa-apa kita akan jumpa lagi dekat next race. Alright. Thanks, guys. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.